Mga igsuon, ang unang pagbasa sinugdanan sa Book of Revelation. Niya dunay sulat ang Ginoo sa nagkalain-laing simbahan. Ang unang gisulatan pinaagi ni San Juan mao ang simbahan sa Ephesians. O niya ang iyang gisulti didto, giuna niya pagdaig ang taga-Efeso nga kanunay nagbuhat og maayo, nagantos para sa Ginoo, nagsigi og pangadji, buhi kayo ang ilang pagtuo. Pero ang Ginoo misaway unsa may iyang gikasaway sa taga-Efeso. Buutan na kay sila, ingon man gani siya diri sa tuyang gisulti, ambot nakaabot ba kataaning kabuutan niya, ingon siya sa to mao kini ang mensahe. Nasayran ko ang imong nabuhat, ang imong paghago ug ang imong pailog. Nasayran ko usab nga dili ka gusto sa daotang mga tao ug giusisa mo kadtong nagpakaapostol ug nakaplagan mo nga sila mga bakakon. Nagpailob ka o giantos mo ang mga kasakitan tungod kanako ug wala ka muangka. Kanindot ani no? Og kakita kag taong ingon ani, magsige na jud kag daig oy. La kabuutan, ana ba? Niya unsa may gikasaway sa Ginoo? Wa mo kadungog. Unsa man wa mo maminaw di sa atong kuan de, atong gabasa di ato. Ambot ang nagbasag nakahibaw basag kag unsa gikasaway sa Ginoo? Paghigugma de. Sa apan ningon siya diri, apan ang ikasaway ko kanimo mao nga no, tanawa, wagin mo kadungog. Importante kay ito nga kuan eh. Para nako importante kay ito kay usahay ra ba ingon ana ra bata. Kusog etang mo antos, kusog etang mo simba, sige gitag pailob, mo pasaylo ta, nya gatuo ta nga mao na ni. Naman gani mangumpisal nako, inighuman din his misa mangumpisal. Father, na imo kumpisal. Ana, inigabot dito mingon ra, Father, nakasala ko sa hunahuna, sa pulong og sa buhat. Akong katapusang kumpisal niadtong niaging adlaw. Na kung sa may imong sa isa, mao na to Father sa hunahuna, sa pulong og sa buhat. Nako pauli kas inyo wa man kay sa nga gihunahuna. Ang imo rang gisulti ang okasyon raman nga diin ta makasala una-una pulong og buhat wa man kay sala unsa na imong sa wa man Father wa man gyud koy nabuhat pero ang ako lang ba basig na ako'y sa na man gyud koy sa una-una na kumo lagi isulti unsa may sa nimo di gyud kasulti ana ngano man tungod kay mo na gikasaway sa Ginoo taga-Efeso. Wa man sad mo maminaw, so ako na lang intiwason. Apan ang ikasaway ko kanimo mao nga wala ka na mahigugma kanako sama kaniadto. Wala ka na mahigugma kanako sama kaniadto. Ang buta diri sa atong ebanghelyo giayo ni Hesus porti niyang lukso-lukso sa kalipay ug misunod siya ni Hesus. Apan sa dihang si Jesus gilansang sa cross, wa man siya mulukso aron mo ingon, ako'y ilansang kay mao ni nag-ayo nako isip butang. Wa gay siguro usa ni Jesus nagsigig ingon, ilansang siya sa cross, ilansang siya sa cross. Ang mga tao sang nakakita diri sa milagrong gihimo, purti sa nilang daig sa Ginoo. Pero kani mga tawhana sa dihang si Kristo gikulata nagmaayo, unya gipasanginla na nga nagsupak sa balaod sa mga Hudiyo. Wa man ni silang mamarog aron mo ingon, dili oy. Ana. Hain man day ni sila. Hay naman. Nanagan ng likay. Kaya nga naman, wa na sila mahigugma ni Jesus sama ni adtong sinugdanan.
Parihara sa gud nato gud kana day mga estudyante nga magsigig ingon in town makapasar takos board exam, kapasar gid in taon ko kana mo take og teachers board exam, CPA board exam, bar exams, medical exams. Hala gyud hikap gyud tanang mga santos, rosaryo gyud maayo unya pabindisyon gyud pare aron mo pasar, inig ka pasar. Oy, mag-pre-marital sex, magpuyo-puyo, daw na kay ilang sweldo, unya magpadato nagmaayop, sige nagpangural sa ilang balay, hala pamalit anang yuta, nya koralon dayon kay dagko na kay ilang sweldo, ang ilang silingan nga kanhi makaagian ng dapita, di nakaagi kay ilan nang gikural kay ilan ng yuta. Wa ra ba gyud magsugo ang Ginoo ni ana. Napari na dako na kay kolekta, hala. Hastang pari nangural. Kamo karon. Hinumdumi ko no kadtong nakasinati ka Ginoo sa imong kinabuhi. Nga purti gid imong hilak-hilak. Kadtong gugmahan nimo sa Ginoo, naa pa na karon? Naa pa na ron? Oy, wa na. Ngano man mosugo dayon taghigugma sa mga hinatag sa Ginoo. Adto na ta mag-focus og higugma sa hinatag sa Ginoo. Kay kani mga taong buutan, maampuon, nya magsigig og antos, mopailob gyud, nya di mo angka ba, di mo atras, padayon gyud, persevering kaayo. Mao man ning mga tawhana ang moasinso sa kinabuhi. Moasinso gyud sila. Pero bantayin ang atong pag-asinso sa kinabuhi kay gamiton ra sa nasyawa aron malimot tas Ginoo. Bantay gina. Muna kanunay gina nako isulti ang grasya, bantay. Kay mahimo ginang disgrasya. Para ko nang nakay motor, sa una maglakaw ra kang. Nya karon kini arang-arang og jutay imong trabaho na nakay motor. O sakay kas motor. Sige, pagdanghag. Pagdanghag og drive anang imong motor, maura sa nay mo disgrasya nimo. Sa una virgin kay ka, pure kay ka nga pagkababae. Nya nanguyab ka. Imong uyab buotan kayo. Gwapo, in love kay kastanan. Sige, pagdanghag. Higugmaan ang imong uyab labaw sa Ginoo. Patay gid na imong virginity, patay gid ang imong purity. Magsuka-suka gyud ka nga way bana. Oh. Unya way nahitabuan na karon. Perting daghana oy. Kining akong pagkapari, nindot man kay tanan, balaan man kayo ni, labi na ning akong gisulob, balaan man kayo, kining altar nga akong kon, di man kayo muhikap dinib, magbaw-baw man kayo mo ani, aning altara, ako ray makahikap ani. Sikat kay kustanan, kay ako ra gid diri, center of attraction, kanindot aning grasyaha, sa una mangarga lang ko, sa una manguling ra, sa una magmakyaw ra ko gunahon, sigog pamutos anang mangga, kat-kat anang mangga, pamutos aron lang gyud makakaon. Nya maglisod pa jud palit anang mga pagkaon nga lami-lami, kutob ra gyud ginamos og kiampi. Nang kiampi pot-pot man kuno na ingon sila. Nya ang among kanon nga mais nga dagko-dagko na gani katong numero 12, halakuha dayon ana mga garabi kanang gabi o kanang mga kamuti, isaksak na mo aron mo humok-humok ikaon kay mura magbagisi imong tutunlan ikaon labi nitong ginaling sa bato. Mao na akong kahimtang sa una, uy karon kay dako naman kay kolekta. Sige, pagdanghag Father Siano, pagdanghag. Patay gyud na imong pagkapari. Labi na ade magsigig text. Nya lonely ra ba kay ko didto? Nya nay magsigig ingon, I can fill up your loneliness. Wala, patay. I'm just a text away from you. Nya magdanghag ko ana. Nya lamian ra ba kay ko ana? Nya unsa man? Magdanghag ko. Kanang grasyaha mahimo ginanako nga dakong disgrasya. Og mauna ang atong bantayan nga higugmao nato ang Ginoo sa kanunay nga wa sa gyoy paghupas-hupas. It is a decision na ini-takes nako. Father, unsaon ako paghigugma ang Ginoo labaw sa akong bana, labaw sa akong mga anak, labaw sa akong ginikanan. Unsaon man, Father? Ako sang gipangutana nakaingon sad ko,
wa sa kukibaw Bika mo kuno tubag di. Unsaon man nimo paghigugma ang imong asawa, labaw sa sana paghigugma ang Ginoo, labaw sa imong asawa, labaw sa imong anak, labaw sa imong bana, be unsaon man. Kana bahala mo diha. Hangtod karon wa pa ko kahuna-huna. Niingon pag isyan ako sa iyang text, tagay ko no kog step by step. Uyawa step by step Bitaw ni-dare ko og tubag, pero ako kasiguro og sakto ba to akong tubag based sa akong experience. Ako bang kinabuhi bang? Mao ni ang akong kanunay nga isulti sa akong kaugalingon. Pero ako ka perfect ani Pero mao ni kanunay na akong isulti sa akong kaugalingon. First, set your mind on Jesus. Huna-hunaa siya. Huna-hunaa ba ang Ginoo? Karon gahuna-huna mo ro Ginoo o sa inyong labhanan? Gahuna-huna mo ro Ginoo o sa inyo didtong mga utang? Gahuna-huna mo ro Ginoo o sa inyong 13th month pay? Mahatag ba ka nga pandemic ra ba? Sige, iset imong mind kada adlaw, Jesus. I love Jesus. Kana, ikaduha, dawata nga kunway Ginoo, you are nothing. Without God, I am nothing. Without Jesus, I am nothing. Dawata gina. Na kanang imong giginhawa karon, kanang tanan nimong gigamit karon, iya na ni Jesus. Kuhaon gani na ni Jesus. Pareha diri ingon, kuhaon ko ng imong kandilero. Pasabot anang kandilero ang kinabuhi. Nya kuhaon ang kinabuhi. Naa pa kay mahimo. Kanang imong balay makatabang pa na nimo, kanang imong kural, kanang imong bana, kanang imong asawa, kanang imong anak makatabang pa na nimo. Wa na gyud. Sila ba'y tag-iyas imong kinabuhi? Dili gyud. So you are nothing without God. Accept. Nga dili ang imong security kanang imong kwarta, dili security nimo kanang imong armas, dili security nimo kanang imong abilidad. Ang security nimo is the owner of your life, nagkupot sa imong kandilero. You are nothing without that person. And who is that person? Jesus, ang Ginoo. Mo na ikaduha. Primero, set your mind on Jesus. Accept without Jesus, I am nothing. Ikatulo, accept that with Jesus, everything is provided. Everything is provided. Ang ato ra gyung provider, ang tighatag nato sa atong gikinahanglan, mao ra gyud si Jesus. Di makahatag nimo ang imong bana ana, ang imong anak, imong igsuon, hastang imong kaugalingon, di makahatag sa imong gikinahanglan. Kalinaw, kalipay, maing panglawas, kalampusan. Di sila makahatag ana, makaguba pagani hinuon sila ana. Pero si Jesus mo'y muhatag nimo hangin, adlaw, blood circulation, good health. Siya'y muhatag. Di ba? O accept. Kadang imong tupad, di nakahatag nimo kalipay, oy, lingi alang na. Labi nag nakautang na nimo, oy, sus, mukalit lang nagulpot imong kabuhi. Sus, napam din ni utang, kapila naman tuntuig, pila naman kabonus na dawat ani. Wa man gini mo bayad nako, eh. Una ayaw pagsalig diha. Ang imong provider mao ra gyud si Jesus. Ika-upat, the most powerful being is Jesus. The most powerful, the Creator. Nothing is created without Him. Kana, dawata yun na. Sige, dawat mo. Nga ang pertig yun ka-powerful, nga nothing is impossible. Jesus na yun. Kanya, ang imong bana, ang imong asawa, ang imong anak, ang imong balay, makahimo day anak day. So doon na dyan kay ligon nga rason nganong si Jesus kay labihon ako. Ang katapusan, set your mind to die for Jesus. Pagpakamatay para ni Jesus. Mo ginay ending, iinding ginagkamatayon. Aron ang atong paghigugma niya hangtod Dios kamatayon. Nya andam mo magpakamatay ni Jesus. Andam dili. Oh, sige. Kamong mga asawa, ayaw mong buwag sa inyong bana, bisag kulatahon pa mong maayo.
Kaya ang sugo ni Hesus pagpakamatay diha sa imong kaminyoon. O di bisan patyon pa ka ayaw pakig-divorce. Kaya nga naman, I want to die for Jesus. Insa kinsa may mopatay nimo, insa kining animal kong bana. Ikaw niya, unungan ko ni siya, hangtod ko mamatay. This is for Jesus, dili ni para sa akong bana. O niya, kay nahigugmaman ka sa imong kaugalingon, labaw ni Jesus, moingon ka, I don't have the reason anymore to stay with this person. Divorce. I failed in my marriage. Limot na kang Jesus. Nya karon, why nakigbuwag ninyo diya sa inyong mga bana o sa inyong asawa? Kamong mga online parishioners, wa mo diha makigbuwag, wa mo makig-divorce. Patay mo diyang Jesus. Ingon sa niron sila, Father, babirahan sa ta. Hatag ra ba kog kuliktang? Sus, akong gihigugma si Jesus, labaw sa inyong kulikta. Labaw sa inyong donasyon. Kay kung wapas Jesus, di gid mo kadonate. O tanawag dili pa ko parish priest nga hinatag ni Jesus, wa ta ko roy dakong kulikta. Nya kay naa ma Jesus mo nang nihatag mo kulikta. Pero di na sad mo muhatag og kulikta, bantay lang niya mong Jesus. Sa unang pagbasa, gisgutan dire ang pagsalikway ni Jesus sa tao nga iyang gitawag og dili init, dili sad kay bugnaw. Unsa man ang tawagan ng tao nga dili init, dili bugnaw? Unsa man ang timplaha? Init-init, init-init, or inadlaw, or sa ato ng in English kay lukewarm, lukewarm. Kana bang tao bitaw nga moyes karon nya no na sad unya. Mo nay ibugwak sa Ginoo. Kamo, unsa man mo? Init, inadlaw, o bugnaw? So, wa mo motubag. So, tingali igluluwa mo sa Ginoo. Nya mao ni ang sala sa taga Sardis. Mao ni ang nakapahimo nilang sinalikway sa matas Ginoo. Unsa may renewal? Ang renewal nga mopili ta, ari batas init o ari batas bugnaw. Kanang way kondisyon. Og di kas Ginoo, pili ang yawa. Og di kas yawa, pili ang Ginoo. Dili kay anha kas tunga-tunga. Nanglitan mo ingon ang Ginoo, ibaligya ang tanan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Unsa man? Yes or no? Sige. Tubag mo ba? Ingon ang Ginoo, ibaligya ang tanan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Unsa man inyong tubag ani? Yes or no? Bro, mingon ka, depende sa tingali. Oy, kay ang man sad anak maka awa na, init-init na kana, iluwa na kas Ginoo. Mo na diri sa atong ebanghelyo si Sakeo, wa gyud siya daghang pangutana. Wa na siya daghang kuangkuan pa kanang palikoy-likoy. Timan-an biya nato si Sakeo, tax collector biya ni. Supervisor pag yun, head pag yun siya. Nya kani mga tax collector mao ni mga corrupt kaayo nga mga tao atong panahon na. Ano bang agap kay kwarta ba? Mo nang gitawag sila public sinners. Pero pagkadungog niya sa wali ni Jesus didto sa iyang balay, kay nikaon mas Jesus didto, nya kani si Jesus og mukaon ni magwali man na. Di man na si Jesus magsigilag pundo, di man na maghilom-hilom nga kaon lag maayo ba. Kao gamay, wali daghan. Pagkadungog ni Sakeo sa wali ni Jesus, nitindog siya. Unsa may iyang gideklarar? Ingon din siya, katunga sa akong bahandi, Lord, ihatag nako sa mga kabos. Unsay sugos Ginoo? Ihatag ang tanan. Unsay gideklar ni Sakeo? Katunga. Sakto dili. Uy, tubag uy. Niingon siya.
Ingon siya diri si Zakeo miingon, "Sir, paminaw, ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabos." Unsay gisulti ni Hesus? Ihatag ang tanan. Ang desisyon ni Zakeo, Katunga. ihatag ko ang katunga. Sakto dili? Dili. Di kini siya paigo. Pero doon naman sa siya gisumpay. Awang sumpay sa Zakeo ha? Ingon siya, ngadtos mga kabos, og kun ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siyag 4 kapilo. So iyang i-times 4 og doon na siya gilimbungan. Nya kay kani mga tax collector, mga korap nga tao, malimbungon masad kay ni. Di sa ato padaghan kay siyag ulianan. Unsa na malay mahibili niya? Wa na. Wa na, nothing. Ang katunga, iyan ang gihatag sa mga kabos. Ang nahibilin, iya sang ihatag bayad atong iyang gipang tikasan. Awa na mahibili niya. Sa ato pa di ay, ang gipangita gyud ni Hesus, kana bang musunod ta niya nga wa na gid tay gikawilihan bisag usa. Kana bang manimba mo dinhi, wa na gid mo mawili sa inyong balay. Arog masunog to inyong balay, okay ra gyud kayo. Dili ka matandog dinhi. Kana bang wala gyud, kanang imo na gitong gibiyaan. Kana bang inigdesisyon nimong mualagad ka, pananglitan ron, alagad ka, parang ako, pare ko, mualagad ko. Pag naog na ko sa akong kwarto, di na ko maghuna-huna. Ayay, nasiradaan baka to nako didto. To ano ba to'y sakristan? Ang man sakara ba to ron didto day? Kulag timing-timingon lang to ron. Anak ko, awa na, di na mao. Kamu karon, duty mo, pananglitan ron, duty ka, naka-eskwelahan niya, gatudlo ka dito, eskwelahan niya, wag yun mo text ang imong bana ba, wag yun mo text, yung imong textan, wag yun mo reply ka, to, matingalis ka, bitin panuway dako, ayaw, kalimti na lang gina siya, focus yun ka sa imong misyon, anang orasa, kung sa may imong misyon, magtudlo, umaestra ka, o empleyado ka, trabaho, accounting, unsa diha, bisag kung sa imong trabaho, focus diha ay napaghunahon naglain. Og mao nay gustos Ginoo nga dili ta daghag mga distractions, attachments. Og kun ato ning buhaton, siguro gitang dawaton sa Ginoo. Mao na kini si Santa Isabel or Saint Elizabeth of Hungary. Iyag yung gihatag ang tanan ngadto sa Ginoo. Lakip ang iyang gingharian, ang share niya sa gingharian sa iyang bana. Kanisan siya, anak man sad ni prinsesa man sad ni siya, kay iyang papa kuan man sad, kanang king man pod iyang papa. Niya gibuya sila sa katisang anak sa glaing hari-hari, mga dato, mga dagkong dato dito sa Germany. Pagka minyo na nila, siya nga bisag 14 pa edad, kana bitang babae, kana inyong anak ba, 14 pa edad, musugot mo kaslon? Ha? Dili? Nganong di man mo musugot? Kay way buot no? Ikaw, sus, papanay buot pa dir. Pero kani si Elizabeth, 14 yang edad. Si Mama Mary, 14 sa edad. Bana-bana. Muna sa atong canon law ba, simbahan, ako lang ning isulti ninyo. Sa canon law, sa universal law sa simbahan, ang minimum age sa babae para pwede kaslon, 14. Niya ang edad sa laki, minimum age sa laki, 16. Muna sa atong universal law. So kung namoy anak diha nga 14 edad, nya naiuyab siya 16 na edad sa laki, dadaan nyo din akong kaslon. Lagi. Kaslon lagi na ako. Di mo to? Kaysa magpuyo-puyo, bisag 30 pa'y edad, bisag 20 pa'y edad, niya nagpuyo-puyo, kana, maimpierno man na. Pero 14 edad, 16 ang laki, 14 ang babae, kaslo nako. Unsao man ako pag siguro nga matured sila, nga dili binata ang ilang pagpakasal. Unsao man ako pag siguro, ako ra gyud silang pangutan-on,
O wa pa ba sila mag-sex? Wa ba sila maghimo sa premarital sex? Yang mayon sila, wa gyud father. Kay gahuwat gyud mi nga inig humagkasal o na pa gyud mi mag-sex. Aka na, matured na. Kay daghan kay karon nga mga tiguwang na lang ang mga edad, mga immature. Usahay gani ang gawali, immature. Ano bang dili kapugong sa kaugalingon? Ano bang murag hayop? Kadaghan diha nga akong gipangkasal. Murag sa ako tingaling 16 ka tuig ros pagkapari, murag og tinuod lang to ilang gasulti, tulo pa kabuk akong gikasal nga niingon wa pa gyud mi mag-sex father. Mga tulo pa kabuk, sobra na tingali mga hapit na tingali mo 1,000 akong gikasal. Mga kwan, tulo ra kabuk. Kana kung wato sila mamakak. Masin sa tiyog mo to, parihani mo pader, mamakak. Kana, mo na matured. Wag ito sila. Moto nga nasanta si Isabel sa iyang pagkaminyo, hasta sa iyang pagkabiyuda, nasanta siya, kaya ang iyang pagsunod sa Ginoo, matured kayo. Why nahibilin ang tanan gihatag sa Ginoo? Gipangutan na siya sa iyang spiritual director sa dihang gapinal na siya. Ang iyang bana, nasakit tingitog COVID, kay gihilantan raman, namatay dayon at age 22. Ang iyang bana. Siya sad, mga 2 years after, matay po siya. Buton sa sakit niya to, hilanat sa siguro, COVID sa tingito, padali lang kaya namatay. Gipapangutan na siya, unsa may imong gusto, unsa may imong last will. Ingon din siya, ang tanan nga mga bahandi nga nabilong sa akong pagkaako, akong i-turn over sa mga kabos. Ang tanan yun, ang tanan. Adtos mga kabos. Ninduta, no? Kamo, turn over mo sa mga kabos. Adto ning tanan akong bugas sa mga adik. Mana mo? Anong lain makay mong tinanawan ako, di ang tuo. O mao na siya ang challenge. Nga wa gid tay ibilin ang tanan, ihatag ngadto sa Ginoo. Nya kinsa may pinakapinangga sa Ginoo, ang mga kabos. Nya kung kita sad mahigugma sa tas mga kabos, aporting suura na tos Ginoo. Muna si Sakeo, ang iya dayong resolusyon adto kos mga kabos, gideklarahan din siyang Kristo. Unsa may declaration ni Kristo? Ingon siya, karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya. Salvation has come to this house. Pagkanindota, tibok balay sa Sakeo, naluwas tungod kay gihigugma na niya ang mga kabos. Mo nay nindot kaayo nga epekto kung wa na gid tay gipanagan-an sa pagsunod sa Ginoo. Ihatag sa Ginoo nato ang atong gikinahanglan, which is salvation, kaluwasan. Mo nay gitawag og generic name sa happiness, security, holiness of life. Gitawag na siya sa generic name og kaluwasan. Total, lasting happiness, lasting security, and lasting holiness. Matod pa sa mga theologians o sa mga philosophers, ang langit porting dakua, ang kalibutan ug ang tibok universo murarag usa ka lugas nga bas nga ibutang dito sa langit. Usahay ang ilang description, murara kunog abog sa gantangan nga di gyud makapatandog sa kanang iyang ana-ana. Kanang kiluhan ba? Ang abog di man na makapairog. Dako gyud kayo ang langit. Pero ang langit napuno sa presensya sa Ginoo. So ang Ginoo portig yung dakoa kay napuno gud niya ang tibok langit nga porting dakoa. Muna, di gid sila makatuo, kasagaran sa mga theologians o philosophers, nga ang Ginoo, masud rag ingon ani nga lugar. Kaningon ani ba? Kagamay ani? Building?
Labaw tanan di masud ang Ginoo anang tabernakulo. Kagamay anang tabernakulo. Dako pa mang una ko ana gani. Nya masud ang Ginoo. Kadako sa langit. Mo nay mga gitawag og analysis nga gigamit ang utok. O kani atong gamiton, di gid masud, di gid ta kasabot. Kay saong katong pagkasod, labaw tanan ang Ginoo, di gyud masud sa atong kasing-kasing. Kagamay na itong kasing-kasing. Kita gani gisod ra man kita dinhi. Nya plus pagid kasing-kasing gisod na sa atong lawas, nya masod na noon dihang Ginoo. Na siya ay dili masabtan. Nganong ako man ning gihisgutan tungod kay way magbuot sa Ginoo ug asa siya puyo. Magamay magmadako, siya'y magbuot. Nya iyang pagbuot nga mopili siya mga lugar nga iyang puy-an. Muna sa atong unang pagbasa niingon si Jacob, hala, ni aday din higapuyo ang Ginoo. Kay paghigda niya dito, kitaan man niyang Ginoo niya ang hagdan gikan atong iyang gihigdaan. Ni sangko mas langit, nagsaka kanaog mga anghel. Ni siya ni aday magpuyo din ang Ginoo, balaan di ining lugara. So ang puy-anan sa Ginoo dili na masukod sa gidakon, kung dili ang puy-anan sa Ginoo anha niya ibase sa pagkabalaan. Ang puy-an sa Ginoo mao ang lugar nga balaan. Di na magkuan, di na magnitang Ginoo og dako gyud nga lugar. Kita din sa atong parokya nangita man tag dako-dako pang lugar kay huot kayo ang parking. Ang ato diring bungbong mao na sa iskina sa atong yuta. Di ganita kapanutho o kasab-an tas atong silingan. Kasab-an kita kay nigtutho na tos bintana. Tuan naman lain naman tong yuta. So, huot kay ba? Huot. Pero ang Ginoo dili magtan-aw ana gidakon ang iyang gitan-aw ang quality, ang kabalaan o ang dili pagkabalaan. Kamo karon, mustaman mo, balaan mo. Liningi ay ra ba dayon? Kining ato ron din hingi gipuy-an kaning simbahan, atong gimisahan, balaan eh. Naon ka siguro man mo. Niya kamong niso din balaan mo. Mao na aron pagbalaan sa usa ka lugar gihimuan ta og guidance sa simbahan kanang gitawag og dedication. Kana bang i-dedicate, blessingan ang usa ka simbahan, ang kapilya blessingan, ang kana sang mga minteryo blessingan. Mo na mahimo na sila mga balaang lugar, mga kapilya, blessingan. Nya kani ang sakrament, ang sana formal nga blessing gitawag og dedication. Mo na ang katedral i-dedicate, ang mga simbahan i-dedicate, nyag naatay dako nga renovation, ato sang himuan og rededication. So kaniya to simbahan dako-dako man ni atong renovation. Salamat sa Ginoo, salamat sa ato mga benefactors and donors. So puhon ug makumpleto na ning atong tanang proyekto dinhi, mag-schedule na ta og rededication sa atong simbahan. Usban ni siya blessing aron mabalaan mo na siya ang gitawag og sacramental nga pagbalaan. Kita sang mga tao, kitang nanimba dinhi kay puy-anan man sa Ginoo ang atong lawas, gitawag man sa tag templo sa Espiritu Santo, gihimo sa tang balaan pinaagi sa mga sakramento. Na ato 7 sacraments di ay makita am na ninyo ang gaona dire unsa re? Wa gyud mo ibasa-basa di ha, siyaro naman sa perting dako agasto na to ana, wa gyud mo mobasa. Di ay sakramento, baptism, confirmation, ana ito dito sunod amot unsa to, okay ba to? Dito Eucharist, confession, nya kani anointing, kani pagkapare, holy orders, dire matrimony. So mao ang sakramento mo'y makapabalaan nato.
Unya kung mosud ta sa templo sa Dios aron mo apil sa balaanong selebrasyon sama aning misa. Unya dili patabalaan, dili ta allowed nga mo apil kay ang balaan ra maoy makaapil, ang balaan ra maoy mahimong puy-anan. Mao na mahimutang membro sa simbahan basta mabunyagan ata. Inig humagbunyag membro din ta simbahan. Nga naman tungod kay nabalaan ata. Mao nang atong bunyagan ang bata. Daghan man kayong moingon nganong bunyagan man ang bata nga wa man nakahibaw usay yang dawat. Ang pagbalaan man na aron mahimong balaan ba? Kugos-kugos kas imong anak wa mabalaan. Basi mahimo ng tiyanak. Basig ang gapuyo ana ang yawa. Basta akong giingon ang puy-an sa Ginoo mao ang balaan nga lugar. Mao na nga si Jesus sa atong ebanghelyo niingon gid siya, inigsod nimo simbahan nya mosugod na kaghatag sa imong gasa ngadto sa Ginoo, halad pagsimbas Ginoo nya mahinumdom ka nga nagkasiluay mo sa imong isig katawo. Unsa may yang giingon? Biyai usa dinhi ang imong halad nya pakig-uli dayon atong imong isig katawo. Nya inig kauli na ninyo balik dinhi aron nga mabalaan na ka, angayan na kang musod. Pasabot, kuwaa sa ang imong sala, aron epektibo ang imong paghalad sa Ginoo. Nya karon kamo, naamoy sala, wa? Ha? Unya, panguli mo. Panguli usa. Naam kay sa, ang kaning pare na isa. Muli sa ko, mamiya sa ta dinhi, ya makiguli sa ta didto. Nya sa una pagbuhat. Mao na gitawag og mental activities, heart action or activities. Kana bang inigsod nimo simbahan basuli gid ang mga sala. Mao bita atong selebrasyon sa misa. Ang misa nato gauna gina siya diha og nagakumpisal ako or Ginoo kaluy kami kay ato yung limpyuhan usa nya kana seryoso na nga pagkasulti. Pasabot gikan karon Lord din agyod ko magpakasala. Unyag nagpuyo-puyo ka wa kay kasal. Ang sa may imong isaad sa Ginoo pakasal. Ngano man, kay di man ko balaan, nya kada nako simba, nga wa ko'y kasal, wa ko'y sacrament of matrimony, kining among panagpuyo, dili na ni balaan. So ang among kasing-kasing duha, kay di man mi kasal, wa po'y Ginoo. Ang amo sang balay, nga naggipuy-an, kay wa man sad mi kasal, wa sad po'y Ginoo. Kakuha mo? Nya karon makatugot day ka nga di jud ka magpakasal, nga di pa man mo balaan. Ingka buutan man sad kay mi pader, sige mamigsimba, di lang mi mo kalawat, sige mamigsimba, abuangon ka. Ngano gutong kasi kag balik-balik dito sa lugar nga balaan, nya ikaw di jud ka maghimong balaan, nagisultihan naman tas Ginoo nga kinahanglan mo uli usa ka, mo gawas usa ka. Pasabot ayaw idayon ang imong pagsimba. Kay ang Ginoo balaan kayo, lisod kay siya simbahon sa mga tao nga dili balaan. Nya kanus ata mabalaan kun wa tay sala, kanus mawa atong sala kun maghimo tag desisyon nga di na magpakasa. Inanang gapuyo-puyo mo, pila ra may paghimog desisyon nga sugod karon Lord din agid mi magdug. Mana? Iguli ron ako Lord, din ako makigdog sa akong bana, din ako makigdog sa akong asawa, din ako makigtupad og higda, din asad ko mupuyo tipo niya sa usa ka balay. Kay base niyag matintal ko kay nindot ra ba kay na. Mana? O di, igabot dito, ingnon din mo imong bana, dong, buwag sa tagpuyo dong, uli sa ka dito sa inyo, nya ari sa kusamo, isa nga naman siya, lisod kayo inigsimba na ko, nya dili ko balaan, siya tuo mo sa ganang pari, otro mo sa na, kita-kita, raman ang madre, nya, di mi balaan day, bisag magkita-kita mi, balaan man mi, lain sa mong tinanawan.
basta maglagyog puyo, mabalaan gina. Nung jaron kung manag-uyab, nya kada kita, tinukhangay yun, way mga kasal. Unsa may idesisyon sa manag-uyab? Maingon sa manag-uyab nga, sugod karon ha, di na ta magkuyog nga kitarang duha sa usa ka lugar. Asa naman ta magkuyog? Isa, anha sa simbahan, anha sa among balay, anang di na ta magkuyog. Nya di na kumuangkas anang imong motor. Kailain ra ba kayo na imong motor pataka lag suot-suot? Adtos mga hagunuyan, adtos kalubihan. Adtos kamanggahan, nya igabot ra ba dito dahil naghunong imong motor, nya ang sunod di na ka musakay sa imong motor, ari na ka sakay nako. So ana ihunongon ba pasabot ato na ning desisyonan ato mga sala. O nyaron kung ikaw galalis mo sa imong igsoon di anang yuta kabilin sa inyong ginikanan, nya niabot na gyud mong nagkinihaay na gyud mo, nya ikaw karon ni simba ka dinhi, unsa may imong isultis Ginoo? Lord, din ako ni idayon ang kiha. Ako na ning iatras. Ako na ning ihatag sa akong igsuon or sa akong parinti kining yuta aron malipay siya. Nya moingon dayon ang yawa nimo, unya, wa na kay yuta. Ang sama sa imong itubag. Sagdilagway yuta basta balaan kaysa dako kay kog yuta unya yawanon. Oh, di ba? So ihatag din nimo atong yawanon. Nya kay nisimba man sa diri ang imong gikakiha didto. Nisimba man sad. Nya makahuna-huna man sad si ana. Unsa man siyang isulti? Lord, din ako ni ikiha og dayon. Ako din ako ni dayonog bawi. Aw sana ilog ang yuta. Ako na lang ning ihatag punan pagid nako. Pag-abot ninyo dito nagatubangay mong kamong duha kay moadto takas ila. Nag-abot mo dias tunga-tungas dan kay padung sa sa inyo di ay. No? Nya ingon siya, "Day, ang katubang yuta is di okay na to, di na ko muka adi day ako na tong ihatag nimo." Ang mag-ilo, ayaw imo man to isa. Ay dili, imo na isa ay dili. Kanilay ako dili, kana imo lang sa nadiha. Di na lang ta magkinihaay. Di, husay dayon no. Wa man mo kasabot so sige man manindog na tay.